Dnevni namaz. Namaz je jedna od 5 osnovnih islamskih dužnosti. Stroga obaveza svakog odraslog i pametnog muslimana i muslimanke. Namaz obavljamo skrušeno, a njime iskazujemo svoju pokornost i zahvalnost uzvišenom Allahu. Namaz oplemenjuje našu dušu i čuva nas od grijeha. Namaz je direktna veza sa našim gospodarem. Dnevnih namaza ima 5. Sabah. Klanja se prije izlaska sunca. Sabah ima 2 rekjata suneta i 2 rekjata farza. Podne. Klanja se kada je sunce na polovini neba. Podne ima 4 rekjata suneta, 4 rekjata farza i 2 rekjata sunsuneta. Ikindija. Klanja se kada sunce krene ka zapadu. Ikindija ima 4 rekjata suneta, 4 rekjata farza. Akšam. Klanja se kada sunce zađe. Akšam ima 3 rekjata farza, 2 rekjata suneta. Jacija. Klanja se kada padne potpuni mrak. Jacija ima 4 rekjata suneta, 4 rekjata farza, 2 rekjata sunsuneta, 3 rekjata vitr namaza.